abaseKorinte uthi ungakhuluma ngelimi ukwenze konke ongakwenza kodwa unganalo uthando athi ufanele insipho encencethayo uma kuphela nje lo myalo ungazuthi nayo iyakhotha kuJesu ukuthi lento uma ningalahlekelwa ungazuthi ukhuluma nabazali baseKorinte uthi uma ningalahla lento ayinikezwa uJesu ayikho into eniyo yofana nensiphi encencethayo uNkulunkulu wakhuluma wonke lamazwi qhubeka uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi nginguJehova uNkulunkulu wakho wakhipha ezweni laseGibhithe. Khumbula lezi zinto ukuthi wena ngakhipha ezweni laseGibhithe leswaye ngizokunika lemiyalo hayi basalwane lo myalo sithola ngoba uJesu wasifayela esiphambanweni lemiyalo basalwane akusiwo noma ngubani kodwa ungabantwana benkosi awunikezwanga noma ubani lo myalo ukuthi sithandane kuyifa lethu kunikezwe thina asigijima nakho noma isitha sifuna ukukutshontsha kithi kodwa subambe ngoba umyalo esiwunikwe inkosi asisiniki uJesu izinto asinike zona asisiniki kodwa usinike lokhu asibambe khona le uNkulunkulu ayikhuluma ilishumi kodwa yena uthi nginika umyalo omusha funda nginguJehova uNkulunkulu wakho wakhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugxila. Verse 3 ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle athi ungabi nabanye uNkulunkulu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami funda mfowethu ungazenzeli izithombe ezibaziweyo athi ungazenzi nethombe ngithe siyavakasha funda mawala funda nomfanekiso wakusesulwini ngaphezulu nosemhlabeni phansi nosemanzini phansi komhlaba ungazikhothameli ungazikhonzi athi ungazikhothameli ungenzini ungazikhonzi qhubeka ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho mina uNkulunkulu olumhawu athi mina Jehova athi mina Jehova uNkulunkulu olumhawu ngiyabheka ububi boyise kubantwana funda ususulwana sesithathu nesesine sabandisondayo hamba masini ngibenzela umusa abayinkulungwane abangithandayo Nkosi yami agcina imiyalelo yami benzeni makholwa bagcina imiyalelo yenkosi yagcina nalo esinikwa wona wokuthi sithandane uyagcinwa yagcinwa hamba masinya ungayiphathi neze igama likaJehova wazuthi siyabala-ke manje ungaliphathi neze ngokuJehova hayi bazalwana ngisho le ungaliphathi neze ngisho kulesikhathi esibuhlungu umkhatho kulesikhathi ivangeli salimnandi bazalwane emlonyeni ivangeli lalesikhathi abazalwane bayaliluja balibeka emlonyeni khumalo kodwa uhamba kwabo uphikisana nento abayikhipha emlonyeni abalalela befakaza ngazi ukuthi ngabathola abazalwane babuke wena behamba ubabuke benza izinto ubabuke bathi uJesu banasi ngeyithe abayosasi ngezinto esiyikhulumayo kodwa abayosasi ngeyithelo bongababuka bamanje hayi baliphendile futhi bangamagagu lelali phela la kodwa bawufunda izwi lenkosi athi izwi lakho Jehova khuluma uDavide athi lisibane enyaweni zakhe lalelani bakholwa aliphelele emlonyeni liyafinyelela naseyinyaweni ivangeli lethu akusile nomlomo liyafinyelela nasekuhambeni kwethu sasifakazile bazalwane kodwa sihambe kahle bafowethu sihambe kahle la yahleli khona unesima
ebukhoneni bakhe unenjabulo igama funda khumani umhlale phansi ibamba leso sinto somandla kakumyeka lento basalo nakusiye yethu bese sakho bemzokushumayela lento yokuthi uma sibona abaliphatha ngeze abakhangayo abadlalayo kuba yithi uthi lithi sikaNkulunkulu uJehova ongekumyeka owenzalo liphatha ngeze ngishothi kuwe manje muyekele kusomandla khumbula usuku lwesabatha ungcwelise sathi uhamba masinya insuku eziyisithupha usebenza wenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho awuyikusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho waphuma ngosuku lwesikhombisa alokhu uJehova walibusisa usuku lwesabatha waludwelisa bamasinya yaziswile nomnyoko ukuze izinsuku zakho awubekwe isikhathi bese ushumayela ngayo le mazise uyihlo nonyoko mazise yabona mase kuthiwa mazise idlule enhloniphweni idlule kodwa kuthiwa mazise kulale verse neswazi indodazi funda masinyane lona lodwa nje uverse 12 amaswati athi hlonipho kwamazulu ulotshwe lamazisi uyihlo nonyoko ngiyafika kulento ukuthi mntanami uyihlo noma sephuza uyihlo noma sedakwa unyoko noma ngahamba kabi kodwa yena unyoko mazisa kuleso simo noma sekuthi ubhedile ngoba phela kuyenzeka hayi qhubeka mfowethu yaziswihla nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni Jehova uNkulunkulu wakho akunike lona ungabulali ungaphindi ungebi umyalo lo kaSimakade lona othi ungenzini ungabulali lona othi ungaphi noma lento ingasashiyelwe mabandleni kodwa umyalo kaNkulunkulu ukuthi singenzini makholwa singaphili ayishonini bazalwane singaphi shonini Ubanzima nje ukisho le. Ngiyalo wenkosi. Uthi singenzini makholwa singapheli. Uthi singenzini singebi. Sihlushwa ngamasela ashumayelayo. Eshumayela wathi olifundanga izwi ukuthi nje izwi kaNkulunkulu leli. Lithi ungabi nje uma ethi uNkulunkulu adinga isiprophet akusele iphupho leli ukuthi kufuneka kuchazwe kuhlahlule ibe nje ithi ungebi ungabulali ungaphili injalo nje ayidinga kuchazwa hlukana nokweba ukholwa hlukana nokuphika ukholwa qathela ungafakaza amanga ngomakhelwane wakho ungafisi indlu yomakhelwane wakho ungafisi umfazi womakhelwane sifunde asale siyeka mfowethu kuthebe sivakashe ukuze sithandaze sifunde u34 asika simfunde no35 uJohn Masalwane bese umfundela ngalolimi wasekhabo mama